Anong baru adong hatani nama Tuhan nama dok tubuh atong tipaho igardani robian horas sami nawat jalo so penapina sahat muna alay marani ma atong sikap na tarsong ni ma song hatas yang kami among buru atong dohoton inaroha ala pator torhon buru tamahita dohot telat tate asa hulu bihami raja ni pamurun nami di tikyon baik namang jo musikna halalas ni roha godang. Lebih mau liatin. Man ngomong. Ya. Jadi mau lihat apa upas santai mah tuh raja di hula-hula nami saluhut na. Ini bere nami. Bila si rohanami jong dohami di son tulang muna dohon natulang. Harap may son di bero akam mangudang. Harap mo di bero son do akay botong. Nasa pangaratuan. Ima nanay makalason ulo mo son iberekku. Biasa masahata bilas ni rohanami tu ibebere nami dohon tu dongat tubuh nami. Macam mana?
seluruh Indonesia, terlebih di Kabupaten Samosir. Napatan tahun namar paribanon tangko pinggol lihirang takwato namar pariban marbadai bagi-bagi mas pakulingat tongarian maulodong si panganong marsi piring-piringan nanya menggodang dobel ayah iwo toho koma membani tortor nanya semarin pasabi baik mahona parosi kamu udah dulu nama tokata dah oh lo ya tak mau ngomong mana makna hisa-hisa naik Thank you.
Oh, aduh. Mana masuk ay nazulu hiaw pasang ihanya mang siduli parkitar asa hisay. Adong deh. Gabi. Ang korong doon kamu borsodong katiyaw. Rolong salah. Ano lang kung kinailangan.